Daljinski upravljena bespilotna zemaljska platforma Miloš je pilot projekat Vojno-tehničkog instituta. Ispred nas se nalazi prototip ovog vozila. Namena ovog vozila je efikasno uništavanje ciljeva do 800 metara mitraljezom i do 350 metara bacačem granata. Dovoljno je malo da može da prođe kroz standardna vrata širine 80 cm i može da se popne u stepenice, tako da može da se koristi unutar objekata. Domet koji vozilo Miloš može da uspostavi od komandno-upravljačkog vozila je oko 2 km usled optičke vidljivosti, što i sa dometom efikasnim dometom mitraljeza od 800 metara mi imamo operatera vozila koji je udaljen 2,8 km od borbene linije, od fronta. Tako da je pre svega namena ovog vozila zaštita ljudstva. Vozilo je opremljeno i termovizijskom kamerom koja može da uoči čoveka do 450 metara. Tako da je sposobno i za dejstva noću.